go. Halo teman-teman, kali ini keluarga Upin Ipin akan makan popit. Kita mulai dari Bang Saleh ya teman-teman. Wih, Bang Saleh jadi The Flash teman-teman, mantul. Widih, action jadi Batman teman-teman, keren. Giliran Upin teman-teman. Widih, Upin jadi Power Rangers putih teman-teman, keren. Widih, keren Fizi, mantul. Widih, Bang Sopo jadi puluk teman-teman, mantap, keren. Terima kasih udah nonton teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Bye bye.